Mau kade jegek anu medagang. Nah, ini barang gede anjuk kalau soal lantang barang gede aduh beli. Yang takut anjuk yang anjuk takut udah barang gede. Sauden lah gitu, sauden. Udah beli bagus. Jadi dia jumune. Mau kade jegek anu medagang. Nah, barang gede leser anjuk ke lindung gede misi kona aduh betare. Udah beli bagus. Sawire tiang kewuh jani medagang beli. Tiang tuh neno peteng ngingung kabang lakla dogen aja beli bagus. Aduh sakit tiang ini aduh. Sawire jani jang putus tuh dena mah tutup tiang beli tuh dena ngai kuping tiang dogen kone jejuma kengkenang jani ban medaya baseng lah pipis lah tiang tuh nena anggot dan ya kita dogen beli yen keto jani tutup. Barang gede anjuk ke leser jani tiang lakar mah tutup yang takut ale polisi aja tibom beli. Nah, ama kita kudu. Jalan-jalan jani ngai kuping cuma beli. Anjuk ke barang gede. Aduh